Salunda ichipatala ichikulu elo ichipatala kupeletala n'omuti noti ichipatala ichikulu afye umuti elo ufweni unamuku Zambia unamuku ububu teko wakwa haka inde umoli kandwaka ba minister na bakana titatuwa kalesha shiratwa lensha kwa budget haka inde naka no leo boy wali ufako yeah asuna muku haka inde akana tiba minister kalakala na mtu yote kekikulu bakala na mumi yote kai no nga ine twimili nepo ino Toyota Hilux ili nga fino noti shidie shikulu ni shakani na tekupata ma minister na vice president kwa batifidie fintu ifidie MPA shingi minister enale kwa MPA shingi mutipata hata muli muti ati ena kana ama ministers bakala endela moto keshichipire bakwe bati tuliotu pia tulesendinga tuleya mutipata tuliotu pia tulesungwa tuletwala abana kusukuru tuliotu pia tulesungwa basically muchisungu ati akana wastage ukulao na ule mpia ukulao na ula nga mwabelengo rupapuro twalilemba vyonsefyo na corruption yaikana sarako ndebu sabuna mati kaidi papula ndareza ngani kwa mwisho muntu korona nambole kwa corruption endilengela kimule mona ifintu ukona ika impia shachalo shangira mumatumba y'abantu tezo chaba bambinde bamuna twalibombere nabwa twebambira ngu CDF naleba abantu bandika basuke bakire kwa bachipampa ati nenkesa mutaki bakane na lesoka waikata kumpiesha muntu ninenkesa kutwala kukoti tufina twabombera abantu ngole kwa kuwina weka tubale iba katita business politics ya kuwina noti bala kusekati bali ba minister tabakwata so what shoku wa minister ni chukabati nje mkuwina ina shawina yi ndi afyo obwali bwena nalikwata kaili ndalima aba isako kumwandi bala mwana tindalima so haka inda na kanya corruption alawa minister tabakale sumilichiwa ngaba corrupt kutampia not minister libe ne charota lishwa elwale ya kukoti na flag kwa nanangu dichaji kutarubuluisha minister kuletu vya abantu mwewe nakaputa la ina kutika wande punda mwalindi it is important ilo tulesala ataka tabo I hope Elvis walisana naka Tualile totu ingi eya mule polesha noto wa mchive mbai pakwa watalantu wale ibelengela wali belenga wali mwenefa tuwalanda wali fofa tuwalanda pa malati wali fofa tuwalanda pa menshi na lelo abantu wale bulwana menshi akuno ya kei wali tambire chambeshi na nomba abantu beke lyo kwa bula menshi notu kubena lekeni Zambia ame shina lelo tulelila ayo tuashile twalitampa nombe vintuta fusela kwemine na fepa mopene development ila sela kolo mwachitechi population ile mailo mwalundako amashukuru kulundako ifipatala kulundako ifyo chali 10 years ago wakaputa techo tulia abantu natufulirako so kulundako ni mfano wakumva mkandu ati bambi bana mayo mwacha shere tabakwete menshi alo ingina bena mkwai ayi babacha shere marikota meshi mucha shere omu naba mlobe wine okay ni mfwako akakasi nombelelo muli ututuine kwanta tuli mubuteko so mwingi pushati mukatuletele nechi ukulete echi nechi nalanda pamisebo echo national yako kunaini ifi ashala sikapitilomu tukesa mukula yananga naisa
fika pitilomu nina ndapa msemo wena tukalwana haka inde wena tukalwa icho tukalwila chinshi bakaputa mwalisunga UPND by UPND won't say, please let us support these people. They have been very consistent and they are going to win for you. But the money to know kandu na la kupela. Ningu fa bambi bale for 900, bambi bale for 160 na la kushira 3000. Uye puisha ya nchi. Kubwate mwani chashira. Temailo pandutete naba abona bombele na wengi nishishana layo obufinawe paiwe skatu. Hapo ni nsosa nishini nsosa. Abantu nde butukira ku radio. Lelo nde papa tokwe bati atubode pamo na tuikataye pakutwale chalo kuntachi bantu abali ukuikatana epaba ukuya kuntachi tuipatulukana fingi lingalanda tourism kuno ikapange nchito ifi akutamba tamba na ile na abangolongondo abengishi bakitire introduce abapalanga abali apa niba ngoma bauko abangolongondo nga baba president ida tuchiraenda monse balekumbwa wechalo obusumawe kuti bakukira kuno no mata palicho tuleno mkamo kwebene bachalo chisuma tulefa ya tourism bamshwa tourism ifi yakutala ifirengwa Teresa pakwe bati bukungu bolesa awe mwebena kaputa ndefu okumitotela pafyo mwatupokelela kuno amshuwa bachikuse na bangoma nagambya abo na mona atikwapula haka inde haka inga wina nishinana lumanga wine ati vice president chapanga ba MP banga nani policies yesu ubutanchiko bwesu namanga tetukwejo uleko ubutanchiko bwesu kuti twayako ntashi kwa ya nani nele kote akalasi bamnyenane ngabishuwa kubota uyavota ichunguro na pino na tuwela bonse twashinguluka polini tulelindira mpaka vote bapunde mpaka bapunda mukabona ati vote lyenu lyapendwa elo mukebyate nomba twaya tekuya na unwa yo kili very important mwebene kaputa ndeto tela mwebene itikalipa tupitire ichivote mwai mwena mwebene chivote mwai mwena mwebene ichivote mwai mwena mwebene ichivote mwai mwena mwebene ifyakulya vyadula mwai mwena mwebene ichivote mwai mwena mwebene namitotela tulinokumonana afatuwaukwapo katandala namba wano na vice president ni kwa Kaputa Zambia
chaya pya musumya meno bakulu balalo awenga chaya pya musumya meno bakulu balalo ana lumanga pule pule panchi bakulu balalo ana lumanga pule pule panchi bakulu balalo awenga chaya pya musumya meno bakulu balalo awenga chaya pya musumya meno bakulu balalo ana lumanga pule pule panchi bakulu balalo Kuli makebo. Kile. Commander kile, nani commander? Because once bala ikira ngana beba bali mukati. Onani bantu, ni ba una serukani, chiba serukani bonse. Vipi vaenda?
vipi vaenda? Halo. Vaenda, zungurukani so, vaenda, zungurukani. Huku.